tumirugamie tondu nithio tumihoete ni rona kwa ina rukungu ndenda mabe murutie hau uguo ni undu wa kamera DJ kidogo ndio kupisha hiyo. Nigenda tuhota gukorwo tukirenga keki ino na ni gukinyitanira sasa nenda niekea kata haya hapa. Wow, thank you. Adone gote Thank you. Ndirenda Mary ahoere irio ici na ndukae kuhikishwo ni mundu wira atumia makirorera kanyama kuota riko cumbe nginya gagatira ni mabaka kuhoya matihoyaga ukinyagia nyeni cinaga mucamo ka nyama haria sitting room mundu aretha nyama mboga-ini kauma kuota no kihindi akiathiuruka kuu uguo koguo ringi mundu egetirikaetwo wasema kikiorora cumbe utahoire aca twiko tukiaga kuhoera ciagera ndio tutwaraga sitting room tukahoya tahoera irio ici turi Mary na ndukabe kuhoera bururi wimene maugani urire mulima bora kusiguze mulima haya kwa sababu kwa leo ndai kuna siasa na mbele tumenyelea tutoheti shirika ndani kwa kuna kama sira dume ndio kile kio kwa kiwango chini ndio kile kitu kile kuna mbele ndio Thank you so much. Na tondu keki ona nagia utana makirumania keki ino ni ndirenda rugamiriri mufe ajethera rugamiriri aria ni moke haha riu tondu ni mekwamba kusabwo the standards where are the standards mkaribia hapa tukirumania keki ino haya riu turonekana irio ni njega turonekana ni njega turonekana ni njega oigo ni twegutwire nice haya ni njega mundu waku no muhurire haya arauga mutungatiri no aria irio icio ni njega biũ na tondu ni ndirikoragwo kwanyu tariba ringi mundu uria mukuria ri uria muririaga uria murenda ni ndirikoragwo ngimwayemere riu ihorera muthuri mutungatiri riu ma bedroom ke sitting room kuria kana muririagira nja kana muririagira ndaini kana muriruga na thaburia mukaria ciothe igathira mutakuihura uria muririaga ndirikoragwo kumuonia I hope you're getting that. Thank you. Thank you so much. Reke tuonekana mutungatiri-ini gutwira kairetu kau njetereire muno kuona uria guthima umenye ni ndi mwene wa Mary njetereire kuona uria guthima ndio kahenya ni mundu horo wa platform ona ni thire ndio ugo na de sawa Wow, thank you so much. As they come to Betina Care, ya roga mbele nisaidie kutoa sasa kidogo hapo. Nisaidie hapo. Nifungulie hiyo, tupate nigigore leo. Nejuisi. Jera teo iko igora. Mutaidia ko igora. Ayo
way, just shake it. Shake it for you. No, shake. Thank you so much. Thank you so much. Haya, Masa, kwa nini wageni ndugu Masa? Kumoni ole moko ihora ole moko rea ole moko nywa sai kana ka juice na ino etagwo juice by the way utikagia modo ko hego utikaroke ko ihora sai rocio we hamwe haya utikaroke ko ihora sai rocio kwa mutungateri haya mutungateri modo ni arona mutumia ndakae go itone kiria araria ekenyo ni ole kumuhe. Thank you so much. Thank you. Nice. And you're coming when you're over. Good. Blessings. Wonderful. Haya. Chukua umpatie pole pole tu. Ningependa tuya sherehe mambo rumeria hapa tu keki. Wonderful. Nice. Unajua na kile kwa mimi kwa haya muhe mupatie huko wewe sasa kaya roho tolia na uige makeria. Wonderful. Thank you so much. Basi ile mambo rukamereire na nijua kaka kiti kushare mroga magena moto hikibasho kama kati sabia da mobaida oyo ne wera wajeria omenye yunye ule hoya ndo manatugata na ndo manaka musi kwa wera nimo memoike na ninyetera damu maheke kiwe okoromia dadi wanyi wake hiko na bekoromia mama wanyi wake hiko simultaneously nigenda tumaka kusave mata haya unitero ogwo niko ogwo haya mtaweza kuchukua hiyo picha vizuri hadi well set sawa asiale nyake hiko na damona asiale hiko mwenawera moigene kuhoera tutateri na ginyado maraka mushie kwa kazi yenu ni mingi. God bless you so much. Haya leo haya na siana leo musiale na ginya motwe wale kia kutu watoto tuone motwe kayo hikio tani nana kema roga merire meha kema roga merire hikio ni atutateri ginya atutateri wote. Oh, okay, magedire no kone atutateri magedire ko sawa reda to he aire twa ya keki nigetha toke de mati discuss mate makahia ndo keki matigatige mumenye ici ciana decia nyuda mwera muge toige ginya modwe sawa nataka nisaidie na hiyo keki tafadhali saidie na hiyo keki ukiwakisha wapea wali uko hiyo neti gatu ugimu kimayana keki na nonye de muromudo yoere nyodo wa time na nikitu tikahotera foke mwe nyodo wa hygiene sawa na yanya nigata tutore ya ciari I want to move. Haya, na ihenya tuona kiendageka na ihenya ne gutukira tutikaurerwo ona gutukira giturera no tukene. Wonderful. Thank you so much, beautiful girls. Warembo wazuri kabisa. Na ihenya mutugateri na Mary. Shege na jabi muyo hiyo ene nyeje tereire. Jimmy X66. Na DJ unitayarishia moja
kuregereria. Ngoja kidogo. Asiye mbele tigero hadu na yenya. MC Paul, nyonia haya siari ya nigera tumaye keki. Haya siari mane nigera tumaye keki na yenya. Wazazi wameketi wapi? Asialia mbele sawa sawa. Nyango kwa kutolea keki, kwa DJ kwa kuonekana ndio tunangojea. Aya mojari tabana linahenya. Mojari linahenya. Nakabito wekino kaki ya wega. Korai keki mukenata. Asiari mwana siana mukaro wa mwana ni mukainyala nini. Asiari mwana siana mukaro wa mwana kidogo. Asiari mwana wa mehadi. Sorry, ma'am. Tusiara boro, dayaro muradi no na kurerera kanithaine. Thegio kaire tune wakau. Iyo. Nigathie na mutungateri. Wira wanyu ni gukahoera. Wira wanyu ni gukanyiterera na mahoya. Na gugekania teria no tigugithi gutura. Gutura hau. Wajua kwamba sasa unaweza kupata hela kila unapotumia rangi thabiti ya Unicolor. Fungua rangi yako, ukaruze kadi upate hela. Unapopaka rangi ya Unicolor, nyumba yako hubadilika na kuwa maridadi yenye hisia ya utulivu. Tuthamini, tukupatie thamana. Tupigie simu sasa kwa nambari 0700345345 na uagize Unicolor. Unicolor, hamasisha ndoto yako. Changamkia Unicolor, pata hela.